Ekscelencija. Hvala vama puno. Dobar večer vama svima i zahvaljujem da ste stigli večeras. Meni je čast da ste tu. Ne moram najvjerojatno pričati o tome koliko mi je čast da baš sam u ovoj funkciji ambasadorke Češke Republike u Crnoj Gori, da imam priliku ovdje vidjeti svog prijatelja, ali isto tako velikog stručnjaka Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana, profesora, balkanistu, pisca, doktora Františka Šiska, o kojemu sam uvijek čitala prije nego smo se poznali i sam si mislila da bi bilo vrlo dobro da diplomatija nije samo o pravnim, političkim, o političkoj suradnji, o pravnoj suradnji, o potpisu međunarodnih ugovora, ali kulturna diplomatija postaje jedan od najvećih stubova i potrebna je da bi dvije države i da bi region i da bi čitava evropska i svjetska javnost znala da kulturna diplomatija mora opstati i da ljudi jedne države i druge države se ne mogu oslanjati samo na nas, ambasadore, diplomate i na političare i na državne institucije koje su bitne, ali moraju isto postojati veze ne samo stručne, ali i prijateljske između, što kažu Englezi, peoples to peoples kontakt, to znači kontakte između ljudi, između pisaca, između ljudi koji rade promociju kulture jednog naroda, jednog identiteta, jedne istorije, jedne kulture i povežu nas svih sa ovima drugima. I to je profesor František, doktor František Šistek. Osim toga da on predaje na Fakultetu društvenih nauka i radi na Istorijskom institutu Akademije nauka Češke Republike, gdje sam jako mlada počela ja raditi i sam vrlo zahvalna i gorda da možemo u Crnoj Gori, našoj prijateljskoj zemlji i u Češkoj promovisati to što je on napisao. Ova knjiga danas, zbog koje smo tu i koju ja čitam, u procesu sam čitanja, još nisam stigla do kraja, i koja je u izdanju Matice Crnogorske i želim ovdje zahvaliti čitavom timu Matice Crnogorske da smo ovako zajedno se dogovorili i ovo je prvi dio neke suradnje koja se nadam će biti uvećana u budućem vremenu i o druge segmente, ne samo u literaturu i u balkanologiju i ekspertsku suradnju čeških i crnogorskih prijatelja, ali i u drugima smjerovima se nadam u budućem. Željela bih reći da i za mene lično, ali i za puno Čehinja i Čeha je vrlo bitno imati ovakvog stručnjaka za naše društvo, za češko društvo. Zašto? Zato što ipak postoje još neke mitove, neke pogrešne shvaćanja, ne samo istorije identiteta Crne Gore, ali uopće regiona Zapadnog Balkana. I mi u našoj državi moramo promovisati edukaciju i moramo promovisati ljude kao je doktor František Šistek i to o čemu one pišu i baviti se sadržajem toga što oni misle i na koji način su stigli do ovih zaključaka. Zato što ljudi koji poznaju državu, koji su prijatelji države, nisu samo diplomati, nisu samo ljudi koji, na primjer, kao ja radim u ovoj državi i na regionu Zapadnog Balkana 28 godina, ali to su različite profesije koje u stvari otvaraju prozore novih mogućnosti i novih tipova suradnje između država i na taj način oni jačaju regionalnu suradnju, evropsku suradnju i svjetsku suradnju izvan Europe i Evropske unije.
František Šistek kao značajan češki stručnjak za region Crne Gore i Zapadnog Balkana i priznati akademik, on sam jača češko-crnogorske kulturne veze i suradnju. On sam doprinosi razvoju i češke, i crnogorske, i regionalne, i evropske diplomatije i te je stoga vrijedan partner ambasade Češke Republike u Crnoj Gori za razvoj suradnje i u oblasti obrazovanja, kulture i proevropske orijentacije Crne Gore. Kad sam razmišljala o tome što bih htjela večeras reći, isto mi je došlo na pamet to što je meni naučio prije 27 godina naš prvi predsjednik Češke Republike, Demokratske Češke Republike, Václav Havel. On, kad je došao prvi put, kad je Crna Gora, a poslije i Kosovo, kad su dobili svoju nezavisnost, on je znal govoriti o tome da imamo puno sličnosti u našem društvu i u društvu Crne Gore, usprkos razlikama. I mislim da razvoj je napredovao u Češkoj u suprotnom smjeru, zato što dok je Čekoslovačka, kad ja sam bila još mala i kad sam studirala, dok je Čekoslovačka postala nezavisna od Austro-Ugarske 1918. godine, u to vrijeme Crna Gora naprotiv je ušla i bila uključena u teritoriju Srbije, gdje je ostala do Drugog svjetskog rata, a zatim je ušla u sastav Jugoslavije. U ovom trenutku se naše istorije i naše puteve počeli razlikovati. I zbog toga je meni drago da kad sam došla prvi put sa ministrom Schwarzenbergom, Karlom Schwarzenbergom, u Crnu Goru, već u stanju balkanskog mladog eksperata, ali još ne diplomata. Ta Crna Gora u 2006. godine za mene je ostala u pamćenju da vraćanje, kao isto i kod nas, autonomije i nezavisnosti, kada se na osnovu referenduma na miran način, kao i Češka i Slovačka, kad su se odvojile od sebe na miran način i kad je postala 1. januara 1993. godine Češka kao samostalna, nezavisna i Slovačka kao samostalna, nezavisna država. Isto tako, kad je Crna Gora na isti mirni način uspjela reći doviđenja Srbiji, te slične godine, 1993. godine, kad ja sam još radila na Bliskom istoku i nisam znala da moja sudbina će meni dovesti poslije 25 godina u region Zapadnog Balkana i kad se Čehoslovačka podijelila kroz mirovne pregovore, vidjela sam da Václav Havel, Karl Schwarzenberg i puno drugih personaliteta i ljudi koji su razumjeli ne samo diplomatiju, ali i međuljudske odnose i odnose koji su bitne između društva. Oni su u stvari pričali o tome da obje zemlje, i Crna Gora, i ova nova Češka, i ova nova Slovačka, su i dalje postali primjer najboljih konstruktivnih susjedskih odnosa i suradnje i u mojej profesionalnoj sudbini sam o tome davala lekcije i predavanja i u Njujorku, i u Njemačkoj, i u Češkoj, i u Zagrebu i to je postalo nešto što je bilo slično Crnoj Gori i što je bilo slično Češkoj i čime smo se mogli ponositi. Na kraju bih voljela reći da mi u ovoj funkciji sa mojim timom na Češkoj ambasadi ćemo produžiti i ćemo nastaviti što možda
je moguće da pomognemo Crnoj Gori na putu koje je započela da postane član Evropske unije i da u ovom okviru knjige kao su, na primjer, doktora Františka Šistka i neke druge, oni nama pomažu i društvima pomažu shvatiti da nije dovoljno da surađuju samo vlade i da nije dovoljno da surađuju samo parlamente i da nije dovoljno da surađuju samo opozicije i partije, državne institucije. Jeste, oni su primarne, ali bez suradnje akademske sfere, profesora, edukativnih radnika, stručnjaka, pisaca, analitičara, nije uopće moguće ići unaprijed. I voljela bih na kraj da kažem da mi sa mojim timom, dok smo tu, ćemo pokušavati da naše relativno nedavno iskustvo vođenje pristupnih pregovora Europske unije i sprovođenja europskih reformi koji su vrlo, vrlo bitne bez obzira što kaže i ko što kaže. Da te europske reforme državne uprave, pravnog poretka, ekonomskog funkcionisanja zemlje zajedno iskoristimo za ulazak u Europsku uniju u korist svih građana Crne Gore i samo Crne Gore, što u potpunosti mi podržavamo u njenim nastojanjima da se pridruži porodici svih nas članica EU što prije, kako to želi ogromna većina stanovništva ove zemlje. Ja bih vam htjela zahvaliti na pažnji i mi je čast da dr. František Šistek uzima ovu glavnu riječ večeras.